Pai le ta sa chem se u promise bun ai ba me pai. Ta memut ban ong ba bero arngut ki bahai maya. Laya pide. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. O Vice President jongke FKJGP sangkemi ubadairu President jongke FKJGP Opochlong Circle uba kit boklang nong plang ula berngam banle ada bating lada ka sorkar kam skam e jing lawa jongke ni geseng ban pinsange no e jing ai jaka ha Opochlong ye utrai ka Anjali petrol pump bo unchna ya ka petrol pump thamai ha Opochlong uba kit boklang uloong ba kumnu ko sorkar ka ai hadu khatlai 1000 square foot tam ya uni ubrio haringkat ke jing ailat bo unchna ya ke restoran ki dhaba ki jaka sait kali bat ki wei pat ki kam kamai jong u kat baya ki trai muluk pat ka kendang na phang yaki ulo ong bak sorkar kala le sebun palat ya uni ubrio haba ula ban ai pateng la pateng ya ni ke jaka bat kani ke dei ka bamla ban pedang ke jingwan jongi yang ni mentaski kolong ba nadu arjar apulai nila depan persa ya ni ke jing ajaka jong sorkar so ubrio bumdegu trai tremluk di barjelah dia kata ka di bukongsan ka bangiwan yang ni jaka dekat nang mi kisi por nak liang jongi mde musutu bakla bagi blok ya ka development de ko makaran tigi minister ki ofisar sorkar nak por ka jing persa ka jongi kolong ba boleh ke sorkar ka hap ajaka kerpang gan barjelah mentala da udan ukasi bosong jika sorkar bosong bi ai la kendang kat bayu barjelah pan haban ai kata jaka ka bahe palat bunsa warni pe yang tiga petrol pom Anjali yang tei trai kam duna la ni tam ga rajar square feet tam la ni duna re hang ni haban ai hadu khatlai hajar sispa pharapui square feet kataru hador ba sitika si square feet sisnem ka bomot uni barjelah usia sorkar tang khatlai hajar sispa pharapui tingka sisnem kata ka diga poin nomor 1 ka poin ka bakar kalong ba ka sorkar akpor bagate agreement ba uni ka agreement kala kerensai ba kani ka jaka kalong permanent yu ula ban penhiar poteng bat ula ban transparno sunu mut kani ka jaka kalong ba aido ba uni barjelah tika balai kalong ba ki babun ki brio ki basong basa ni thajungi ki nongrep hadu mata po ka jela jungi 4 dan tang wi fit mil plan ro tika nu kalong jengker kui pa nongrep pa nong rijing risen ni lara kadon ke fit mil plan hang ni ke jaka jong biteneri mut kanam di fit ken yo purpose jong jeng dan jong biteneri ma haba kadai jaka jong biteneri ke diban selfie pa ki budan kami ki la rijing ri lara kadon ke fit mil plan hang ni ki nong rap gila ban rap giri wadam ki kau barap ka jaka thiet kala don lupa jaka dia la don lupa bat ki nong rijing ri ki wan thiet ik jing bang jong ki jing ri jing dok jong ki hang ni pi ka basngulingo bolong belai ba sarkar ka jam hadu kan ni barjelah ka sya elam bakala pada apa ngipek ya katuka kamu mention ni bukan tentang court order ndai ngila pulie bahaka segi baka dispose ini ke kes court order kala kerensai ba udi vam vaket ya kini jaka sau panai but un hand over ya kani ka ya katu jaka ka juku support ke defense authority kamu mut kalong try ke defense mut ka sarkar kana ka penbek ya kata jing sna flyover ka penbek kita kiwi jing pen internet bagi ong kata smart city kata ka di kamram jaka sarkar ko jong defense umdai bat uni barjelah kan boleh uni non le try klik ni unya lambak lah sigi ofisar pan bagi hapan aja ka kerpang iu di kadai ke bagi melawan pelian kalian jongi bat VI kom agreement la kerensai ba kia keren naduk mene petrol pom isu baka blok pom Anjali re hang nil ada ka jaka bahe ula ban sa dapat daba shopping complex segi restoran gi jaka sat kali bat kum ta ter means it's purely business hapadeng jong uni barjelah bat ki officer jong katanat urban affairs de kalian jongi dalililing melawan pelian kan ni kam tam bakal adon ke city baka senjuk jung kirang bak senong upar sulong terhadap tho isko sarkar bakan pan jaka bakan sena office bat pan ke fire service ang ni larai kini kijing dot kam jung pai ba ka sarkar kam ai pen man kata restoran kata ki dhaba ki uni khar ka bamla pedang idi tai tai ko satu klempep katakan don baik ki silendet nomor ba kelas sulong lendet lut kelas lam bakal lut di pai ba bat ka agreement ni kal keren saya kata lara ka sarkar ka te agreement ban ong bakani di list ban IY la de pekan sai kan bakadi ka list agreement ri hang tu tho kan mari ka list agreement ri paragraph ban kong la kan sai teng tu bakani ka jaka kalong permanent yu kalong heredity yu kala palong transferable right yu bula ban transfer ka jaka klempep bakani ka don ke iki silendan ko mangalaman sen mene bakani ka de take business hapreng jung ni barjela bat ki officer
kibasyong hakatai katanat ti kani ketika last step ke ba misim na kalian jongi amar ngi sutu ba kat kuming I kot kisla ba kani ka jinglong ya kani ka joint inspection matasgi kamut na kalian kita nak sarkar kilong ban penting kena ban aino ya kani ka jaka lani ban penting kena ban aino taka green signal bunya chakamat ya jing tre hakani ka jaka ti kumkalong mata ngi jing start yang sarkar ladan lang video ban submit ya taka report ke kat nungut kiba persya kat nungut kiba kerja nomor ngila persinola lagi jong kimat ndai lara kita kijing ekran kijing persya jongi da kalenti bejajai kem siso na kalian jongi saya di kue bagi senjam long kat bolong jahat beja. Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys. Party time. Skoda.